Saya sedih pasal saya tak sangka pasal perjalanan bila sebelum masuk GV pun saya sebenarnya tak nak masuk GV. Tapi isteri saya benarkan saya masuk GV. Kita pun nak ada restu daripada isteri. Kalau tak ada restu pun susah juga. So bila saya dapat masuk GV tu, saya lihat isteri saya dah beratas ni, saya macam sedih. Saya dah banyakkan doa kepada saya. Setiap kali dia sujud, dia mintakan doa kepada saya. Semoga berjalan lancar, dan pada hari ini alhamdulillah saya berbaloi sekali lah. Saya happy sangat dan tak sangka lah bila nama saya jadi juara. Saya tak nak tengok skrin langsung sebenarnya, saya tengok peminat saya je. Dan bila nama saya keluar, saya tengok orang pekik, saya dah macam saya ni, saya rasa macam terharu dengan support yang diorang berikan kepada saya. Kalau arwah abah saya masih ada, saya rasa nama arwah abah saya, arwah abah saya Aris Ismail, kalau ada, saya rasa dia amat bangga. Dia akan peluk cium saya berkali-kali, saya rasa. Jadi ini ada satu juga saya punya doa lah kepadanya. Saya dah minta selalu bila saya sujud, saya sembahyang, saya minta mempermudahkan segala urusan, dan saya berikan berkat doa kepadanya. So hadiah ni sebenarnya untuk dia juga lah. So alhamdulillah. So bila saya di atas pentas tu, setiap minggu bila saya mau buat persembahan dengan rehearsal lain, saya dah dapat rasa vibe dia lain. Bila dah ada penonton tu, vibe dia datang satu macam. Saya tak rasa penat pun. Saya nak bagi. Jadi saya tak perasan sampai panjang gitu saya kasih. Kan beberapa saat lagi saya kasih lagi. Saya pun risau juga. Tapi bila saya dah habis nyanyi, saya macam mengah-mengah. Penat. Tapi kepala saya pun pening juga sebenarnya. Tapi itulah betul apa cakap orang tu, memang betul. Takut saya pingsan. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya dah buat hajat sebenarnya. Saya ingin saya ingin membantu yang siapa yang memerlukan. Saya bahagian daripada hadiah saya akan bagi kepada yang memerlukan lah. Macam anak yatim ke, atau anak yatim yang memerlukan lah. Yang anak yatim ni kalau dikonvertkan dengan syarat tak pakai iPhone. Tak kisah. Kalau masalah tolong di Singapura, di Malaysia pun saya boleh tolong, insya-Allah. Memang doa saya, hajat saya untuk membuat sharing. Saya berhajat nak memberikan saya punya bahagian sikit untuk yang orang memerlukan. Saya pernah menjuarai di Singapura juga. Saya memberikan kepada Cancer Society.